Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали АРЗАНДА. Бисёр хурсанд ҳастам ки шумо видеоҳои моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен ва раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки ин қадар комментарияҳои хуб менависед. Ва имрӯз ҳамроҳ хӯроки нисфи рӯзӣ таёр мекунем, яъне обед таёр мекунем. Ман имрӯз барои обед котлета бо картошка ва гречка таёр мекунам. Дар аввал котлета таёр мекунем. Ман котлетаро бо гӯшти мурғ таёр мекунам. Дар аввал гӯшти мурғро майда мекунем. کمی نمک میپاشیم و کمی دیگر قرنفل تیز میاندازیم. باز اگر که شما خواهید میتونین یگان پریپراوایی که شما استفاده میبرید وی رو اندازید. کمی دیگر نان خشک میاندازیم. اکنون котлетаҳо ро тайёр мекунем. ҳамаи котлетаҳоро тайёр кардам ва акнун якто гирифта ба сковородка мемонем. тамошобинони гироми, ман ҳамаи котлетаҳоро тайёр кардам ва акнун каме балгари сурх ва пиёзро майда кардам. акнун ба сковородка каме равған меандозему ана ҳамин балгари ва пиёзро камтар сурх мекунем. тамошобинони гироми, дар ин ҷо як қошуқ тамад ва 300 мл об мебошад. ана ҳамин қадар орд меандозем ва ҳамашро омехта мекунем. пиёз ва балгари сурхро ман каме сурх кардам. ана михел. акнун ана ҳамин котлетҳое ки тайёр кардем ба болояш мечинем. ана ҳамихел ҳамашро чиндам ва акнун ба болои инҳо ана ҳамин маҳсулоте ки тайёр кардем аз болояшон мерезем. ана михел. акнун ба болои плита мемонем ки каме ҷӯшанд ва картошкаҳои тоза карда ба болои плита мемонем то ки пурра тайёр шавад. тамошобинон, агар ки шумо хоҳед ки пюреи шумо болаззат шавад, агар ҳаракат кунед ки картошкаҳоро реза карда наандозед. ҳамин хел як лухт андохта картошкаҳоро пазед. ман ана ҳамин хел гречкаҳоро истифода мебарам ки дар салафанҳои яъне пакетҳои алоҳида ҳастанд истифода мебарам. акнун як пакеташро ба даруни оби хунук меандозему ба болои плита мемонем ки то ки пурра тайёр шаванд. картошкаҳои мо ҳам ҷӯшидан. акнун картошкаҳоро майда мекунем. ана ҳамихел. акнун як қошиқи дигар сливочное масло омехта мекунем. ками дигар намак мепошем. ками дигар шир меандозем. тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом.
имрӯз ман дута видео кардам, якташа аллакай мондам. Ози комментарияҳо бинем канем. Аллакай сета комментария. Мана нишонтиам. Мана комментарияҳои наистагитона хонен тамошобинон ва лайк монен ҳатман. раҳмати калон тамошобинон ки ҳамин хел суханҳои хуб, ҳамин хел суханҳои нағз менависен. Рости гап аз ҳамин субҳи саҳар хеста комментарияҳои шумоя мехонам, комментарияҳои хуби шумоя хонда рости гап рӯзи дароз ҳам хел хурсанд мегардам ки бисёр шахсон мепурсанд ки хонаи шумо ҳаст инҷа, лекин инҷа хонаи мо нест, мо дар инҷа танҳо зиндагӣ мекунем ва бо шахсони ва боз мегӯянд ки хона румтур кунен, яъне ҳамин хонаи пурра нишонтин ва ба фикри ман ноҳурматӣ мешавад нисбати соҳиби хона ки хонаи каса нишон метиҳем видео карда. Барои ҳамин нишон дода наметавонам тамошобинони гироми. Маладес, ана духтари ман гуловарда тамошобинон. Да, раҳмат. Вақте ки ҳамин канала кушодем, шавҳарам мегуфтанд ки ҳамаи занҳои тоҷик шумои дастгирӣ мекунанд, барое ки канали оилавии ҳаст, канал тухтупаз бисёр дорад. Гуфтам ҳама хел мегуфтанд, лекин афсӯс ки хато кардаем. Ҳамин бисёртар ҳамин гапҳои қабеҳ, гапҳои бад, гапҳои хунук мезадагиҳо ҳамин занҳо ҳастанд. Ман ҳеҷ вақт фикр намекардам ки занҳои тоҷик ҳама хел суханҳо менависанд, ҳама хел гапҳои бад менависанд. Ман ҳайрон мешавам ки барои чӣ ҳамин гапҳоя мезананд. Ман ҳайрон мешавам. ҳамин хел бе ҳичи гапҳои бад, гапҳои бемаънӣ бо зан, нахоҳ зани тоҷик, зани мусулмон ҳамин хел суханҳо зананд. Бо як чизи дигараш аҷоиб ки масалан гапҳои бад менависанд, гапҳои қабеҳ менависанду бо дар охираш менависанд ки аллоҳ, мусулмон, ҳамин хел гапҳо менависанд. Мо ҳама вақт ҳаракат мекунем ки дар ҳамин видеоҳо каме хурсандӣ бошад. Ягон тамошобин агар дар омада бинад камтар хурсанд шавад, ё якчиро фаҳмад, якчиро ба худ гирад, якчиро ёд гирад. барои ҳамин хотир мо видео мекунем. Дар ҳамин видеоҳои влог бисёри шахсон, фақат ҳамин одамо, занҳо бисёртар фақат менависанд чӣ гап шумо нодида будаед. Наход одам продуктаҳоша нишон диҳад, наход одам инаша нишон диҳад, наход ихел, наход охел гуфта шумо нодида будаед, гуфта ҳамин хел гапҳо менависанд. Ман вай чизое ки нишон метиҳам барои тамошобинон, барои мардум, барои он хотир нишон метиҳам ки масалан фикри худам ман мегӯм ки мана ин маҳсулот нағз аст, ман ин маҳсулот безеб аст ё ки дигар хел ҳаст, то ки масалан мардуми тоҷик, занҳои тоҷик мағоза рафта пеш аз харидан фикр кунанд ки ҳамин чиза ман пулама сарф карда гирам ё ки не гуфта барои ҳамон хотир. Лекин ман вай маҳсулотҳоя чанд соле ки ман дар ҳамин Россия ҳастам, ман ҳамон маҳсулотҳоя истифода мебарам, ман ҳамон маҳсулотҳоя дидагӣ ҳастам. Чӣ хеле ки ҳамин шахсҳо худашон мегӯянд нодида, ин хел видеоҳоя ба фикрам якум бор мебинанду барои ҳамин нодидагии худшона нишон метиҳанд. Ман ҳамин қадар ҳамин рӯзҳо турко дигар давлатҳо одамо будагиҳоя тамошо мекунам, ягон вақт рости гап фикр накардам ки вайҳо нодида ҳастанд ва ё маҳсулоти хӯрокашона нишон метиҳанд, ҳатто пӯшокашона нишон метиҳанд, хонаҳошона нишон метиҳанд. Ҳеҷ вақт ҳам фикр накардам ки масалан вайҳо нодидагӣ карда чизашона нишон метиҳанд гуфта. Чанд рӯз пеш боз як зан якта не дута комментария ҳатто нависондагӣ, комментариҳои дурандароз, хела гапҳо нависондагӣ. Рости гап ҳамон суханҳо, ҳамон гапҳо пурраи бахилӣ. Ман ҳайрон мешавам барои чӣ ҷои бахилӣ ҳаст ки ҳамин хел гапҳо нависондагӣ. Ман ози камтар нақл мекунам дар бораи чӣ буд, чӣ суханҳо буданд дар ҳамонҷо. Дар он ҷо нависта буд ки ин зан мегӯяд ки шавҳарамро ҳурмату эҳтиром мекунам, ин гапҳояш дурӯғ аст. Агар ки ин зан дар вагон зиндагӣ мекард, ба фикрам ҳамон зани худаш дар вагон зиндагӣ мекунад, чӣ ҳам хел гапҳо нависондагӣ ки агар ки ин зан дар вагон зиндагӣ мекард, дар вагон шароит нест, об нест, ҳатто барқ нест, свет нест, ай вақтҳое мешавад ки агар ки зиндагӣ мекард дар ҳамин хел ҷо, ана баъд медидем ки ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол буд ки
من در اینجا زندگی کردن نمیخواهم، برآمده کار کن یا که کار کردن نتونی، من خودم برآمده کار میکنم. گفته همه خیلی گپا نویسندگی. باز در دوامش نویسندگی که اینها در خانه فسان زندگی میکنن، در جایی که همه همسایه هاشون بوی هستن، خالتوره میکنن. راستی که من نفهمیدم که خالتورش چیه. شوهرم بعد گفتن که خالتوره این подработка میشد، خونه های همسایه رفته یکون کار بار کردن میشد. اگر که من همین کارا میکردم میفهمیدم، لیکن من نفهمیدم. این رفته خالتوره میکند، زندگیشون برای هوای نغزه، برای همین خرسندن اینو. اگر که پول باشد، جای کار باشد، جای زندگی کردن باشد، اویله خوشبخته، خرسند است. همه خیلی گپا نویسندگی. باز خیلی گپای دیگه نویسندگی بود. بعد شوهرم هم خیلی جواب دادن که پایین خواهرین این سخنهای شما پرای بخیلی هست. هم خیلی معلوم است که شما بخیلی کرده ایستادند، لیکن اینجا جای بخیلی نیست. مویم همین شوهری من ای 16 سالگیشون کار برآمدگن، روسیه اومده کار کردگن. شوهری من یک باره ای تاجیکستان روسیه اومده همین خانه در اومده زندگی کردگی نیستن، صاحبی همین کار شدگی نیستن. باور کنین چی کارها کردگی، چی عذابها کشیدگی شوهری من حتی در همین روسیه خودشون داخل شده، هم خونده هم کار کرده، با پدر و مادرشون پول روی میکردن. مویم پدر من دهقان هستند، مادر من صبح سحر خسته ساعتای 2-3 شب خسته بازار رفته کار میکنن. ما یگان آدمی بوی نیستیم، یگان کارگر دولتی، یگان دپوتات نیستیم. ما آدمای عادی هستیم. چیزی که انسان میخواهد ای خودش وابستگی هست. خرسندی، خوشبختی، چیزی چوره‌ای که خونش ده هست ای خودی همون آدم وابسته هست. مهنت میکنی، چیزی که خواهی برای خواستنت تو باید مهنت کنی، پول کار کنی تا که صاحب یک چی شوی، نه اینکه بخیلی کرده شنی. هیچ کس اومده در شما تق کرده نمیگوید که مثلا برادری خواهری بیا رفته من اینجا تا کار هسته، بیا کار که قطعی ما رئیسی ما شد. هیچ کس نمیگوید. هر یک آدم باید خودش مهنت کند. هیچ کس یک بار رئیس نمیشد. اگر که پدر یا که مادرشون رئیس نباشد، هیچ کس یک بار رئیس نمیشد. ای همون پستی ها مهنت کرده، کار کرده، حق است راست، عذاب کشیده، بعد صاحب یک چی میشی. الهی هر یک تماشابینی که تماشا میکنند، هر یک بنده خدا، هر آن شخصی که مهنت حق و حلال میکند، چیزی که در دل آرزو دارد، چی خواهشی دارد، به همون خواهشاش، به همون آرزوهاش رسد. همیشه حرکت کنید که مهنت حق و حلال کنید، پول حلال گیرید. همان یک بریده نانی قاق باشد تو، لیکن حلال باشد. شما امروز یک کس فریب کرده پولش میگیرین، پگاهی دیگه باز یک کسی دیگه پیدا میشه تو شما فریب میکند، 1 سوم پولتون نه 2 سوم پولتون میگیرد. برای همین هیچ وقت فریب نکنین هیچ کس. همان نان قاق باشد تو بیغم و بیدرد و حلال باشد. تماشابینانی گرامی، تماشابینانی گرامی، به فکرم بسیاری بد گپ زدم، ولی ممکن که آدمای پیدا شوند که بسیاری بد گپ زدین، بسیاری بد نصیحت کردین، گفته گپ میزنند. از همه خیال شدگی هست که ای نصیحت گوش کند، نصیحتگر بسیار شدگی. راستی گپ یگان نصیحتگر نیست که همون نصیحتگر با نصیحت کند. بیاین خیلی یک بار همین کامنتاری هایی که نویسندگی هستن، من میخوام همین کامنتاری ها خوانم که نویسندگی هست خوانم و رحمت کنم. به سوال هاشون هم یک بار جواب. در اینجا نویسندگی هم که امین جان سفر نیلوفرچه کو نویسندگی هست. حتما یگان ویدیو با نیلوفرچه میشد، حرکت میکنم که بسیارتر باز بلوگ شود. از این نیلوفرچه من اینجا شده نمیدونم چیکار کردید. اساس که خپای اکبر بهترین اپا جان دستان درد را نبیند. رحمتی کلان به شما برای خیلی سخنهای خوب، برای خیلی سخنهای نغز. سمیه شریف و سکوارات که با زبان خودمون توبه می شود. نیلوفر جان دستتان درد را نبیند. سمیه شریف و رحمتی کلان برای شما. حتما دفعه دیگه سکوارات که نمیگو توبه میگو. منیره نظامی سلامت باشی نیلوفر جان. رحمتی کلان شما نیست، سلامت باشین.
мунирабону таҷик кухня. Салом Нилуфар, хеле хуб олиҷаноб. Ман ҳам мекунам, лекин бегӯшти мурғ. Раҳмати калон барои суханҳо. Дар ҳақиқат дар ин видео ман фунчоза таёр кардагӣ ҳастам. Бегӯшти мурғ ҳам мешавад, боз гӯшти говкатӣ ҳам мешавад, фарқаш нест. Марина касе дизлайк мемона, ганда одами бахил будаене ки Марина бешӯхӣ рост мегӯед. Раҳмат. Як чизи дигарро фаромӯш кардам ки гӯям. Ҳамон зане ки нависондагӣ буд хела гапҳои зиёд, ҳавай боз худаш комментарияҳошо удалит карда. Ман мехостам ки ҳамон комментария нишон диҳам шумо дар чӣ хел беҳад бисёр нависондагӣ гапҳо, лекин худаш удалит карда. Ман фикр кардам ки шавҳарам удалит карда. Пурсидам, шавҳарам мегӯяд ки не, ман удалит накардам. Вай зан худаш ба фикрам шарм дошта удалит карда. Чӣ намефаҳмам. Мультик нест это, Нилуфар? Тамом шудай мультико? Тамом шудай мультик? Рафтем хона равем? Чӣ ба? Хона намери? Чӣ ба? Машина большое. Не, берунда ҳеҷ канисте, рафтем хона равем. Ҳама ҷошо тар карда ялакай, Нилуфар. Ман рафтам хона. Хай.